بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kwezi watukufu andanika nibushironi khair mala nikaundo mlio haruma zinsanata za dunia anibushironi tumu njema ya khairi mala nikaundo mlio na mbushironi mfunguzo wa khair nikaundo njunda waruma zinsibalna bali makhsusu komori ikongarjua kwa katirlonu wasawa wafungua ama hunu raha nafikiri kana bakina dakika chache hapo haruma dakika mengomitsano jangu arjo fungua usiku leo tifanya taratibu hakawaida madeli kamjua ukasu njia banu tifanya taratibu usiku leo unu nijeni kome suala mbili banu suala ya mwado ngamjo njia mbavi husu watazahatu umsihopareni usiku jana yokana mruhamanda amini familia masikitifu salamu mwanama mtukufu sana gosator wengetsi onokana yo muhimu mruhamanda ami salamu zukwangu fakimradab president wa RDDC sifanya muhimu suala mandi yo ni komeye suala mandi yo tsiwono muhimu ni kome uskwalelo unu wenge kadwabili ngasaru mwezi mtukufu ikao ngariwonao kaya humalaniriliyo hunu wanru wenji wojo hambo kwa wanru walulaya alauka tufunga ala jau bali ngarijo kana hadisi ya mandi yo ani ustarabu huo ngojunda watu masiwani wakatirulonu huo watukufu usikwa jana au usikwa juzi rono wadzahatu wasopareni haukaya ngwambao kaya wazilwa watiuzeze mfi volovolo baada hapo riwonu msajaja wakaya tamfiziralwa ndugu tabio katiparo vurizale kaululinu banu yokana ekankuhunche ani ekakudume katsui hankunche yowiha ndugu jwele waje kwa wadzahatu nyinde mzaze mwinyu za mwana yaukaya gabo wana wakau ujo wovyelewa wa ulaya wavurizi wa harumesima ramba waparahana mavinda karja parono wazazatu wala wajuha wambangwa shemezao hadanzi ila mzaze yambwa hazamwana iyo demane kao wakomori mrina ke makini baba nuheni mwanadamu ngwendu hema swila haya hahe kabazi heni mrujo jabanu ngudo mru balangu udeyo mru hema swila haya hahe shatsu kala balangu udeyo mru hema swila haya tuso ntipia no c'est pas vrai wakadalilisi njikarizo nao karna jo hamba nongo banu shasi uona rogo sinji banu heli wonro wana wembana wono kama numimi hoja banu nivumze kemsi leo kamumvumzo asibabu faida zangu maudu nsuzi hunda ni mkaushie nidunga hamadambaye ni mvumuze ni lawa waine deu yedela nrwaliyo aramaze mbana nidunga waini mdee ban sina kamra faida fulani we usikitifumu wakana leo rionekana suala hamada ila yaukaya faina kabati mri ya tsushemezo bano ya kaya mnamwa na mandola kamjono wazaze wala wasamoroni wabakala baside makokwa hao basido wazaze hao wasonziani washemeza sha wajangwa saonziani hanrungu ikawa hato wanyanya wao wakaurongwa leo waonese ukana wamba wendo kala weni ngo yabo ngwahuzao ekanga bomfi watuhuza watiao haruma shambro fraud yabo wajore jenso abili waje warenge fi hao wahuzu zinguizo wataze wasite mwanye leo yabo mruju kwelewo kana mruju kwelewo wataze wala ani hanrugo hiri mruju lo kwataze wala wakoso pareni ba ilande hasa hao wazoea banu fulani kwa tuhanza wende banu fulani wazambao shabola mwana yazalwa ya ulaya au zila nungu kao ani nduka tuwana na serikali shangu wano no ladui yokana banu leo o wana wajomba leo parswa nziani warengo vielewa usonziani la kutodoa wane na serikali ilango ndo wane no la mrikao ngufanya zitendo azizi la salamu na mtukufu kems yabola fanyo zitendo azizi la yeshie mzazi hajuha kujokana mbauhara yokabesema na banga bjore ngwa mezwiri umrubiranje mjini au mrunjada honi besemru kujo parso haraka wazazi wao kwa basimri ya parohima ya bamarongo ikao yonti ya itendo shindwa jina sha wajuha wende onziani hehazi hao wenge mimi kama leokana garidao wanrubure garlapizo wanrubure ya feresi ya sainu sisi wanrukawa garifani hanao nanti haruma namle ukawa nadamu wanzo wabadiliti
garisho wandu wahima wanu wambao kana Senegali na mnambie vama na mzima ukoka kontro banu yure maesi au yore memu waheda ula vama na mzima ukoka kontro ya parabazini ukasuheda ya onesene mnazijoheda kabati yeto dea yeto la pizza yeto na nungu zinwa jina shaka japoro jabanu ya kamfano hama Usmani Sonkono wanyanya ukawala ikawa jawaba kama kisali ubala nrogo fulanata fulaninga ngizombi shaya hambe namna juzi rekebesha namrambie yemrulo kontro na limama zalibanu uko jabanu hambeza nrogo zinu ngizombi hambe namna juzi joka njema kabati mala huo wanrade sane wakaushiane eni mrala piza mwanyanya halafuka banadamu watoele wabo inudurwa ya hangu bangu ni mebanu nrogowe shabona rongowa mrukati na suije gutoja shabaha madambe ya rongowa hajabana honde sokana yende ujojo hundea yende ujojo uramahiyo yende ujojo mena sibadi katsina rongowo mrujo jabana makemru respe yo wakomera bae kamna zamangalie heni mrulo harmansia mandiyo hataruka tumishelia mrukwe hani hajansu kana paka kemsi ya rongowa ende lanjeni mne ruwa komarukwa tina tudobano rwaliyo bruna bale suije kasarumansi ikawa ni manadamu ngeladhimu ajanu mtsango hahe eni manadamu ngeladhimu yaone enamna rjo shinda ribadilensi hatu hamakaulu hafikira tasudo kana rikaruma mbana yoka mdwanza mdoji shekeza na Senegali hauko wala wanru kongwa kwezao nezibira wonsi juu waridisa na ngwaone sawa namna ziju badili hauka wanadamu tsenekawa wahima wawana onesero kwa hizo waonru warumishia wakamamera wakajao wakamadepite alafu ya peplu ngwarambua zitendo za wanruala wakubalio hauka ngabwe confiance ya hema nadamu ebani leo ngarjukoja wongwa jukoja warambia rogwa Henry wana ujo urambia wakabala warumishia kwa japaro zifanya halafu ele wakamkomorio duazaraka yabo kabati namna yokamrugu jukoja jabani yatoe solution ya maisha mema hasura kidhamana no hakabala kajazifanya yabo rongodo kaya he adi alimambanzali basi yode namna suasare le wao yebongabo yoti rongoyo kana rdonra wanru bangela thimbo wabuhe mwana mkomori ja Senegal ya buheje nukasara mwendo lo mziro mwendo la pizana mwendo ko karchuste hilana mwendo wekao ani karchuwa na wala uremo yambe namna josheda ya rekebesh yabo barjoke namna inu eni mrajabano ne so starabwahe eni mrajabano ne so jinga wahe eni mrajabano ya dere nsatu shekande namna hiyo karna ubadili kaeti hatu ngabo wanruko ngwa zihoni kwa sina sharubi shahensi wapuo wanru na rifenjau na rumeki politiki na rifenjau garjunra ukainu siku bali mashaka adi zergo katsupuse yonde maana mimi nafanya muhimu njebanu nibire swala hiyo yokana nsonda ntrawesu ishendo wajaje yokana nrugu tabiho yokai maudu mzaje wajawahima bala wasafihi mruja fatahu wo mruja mwana haho wamdeya wamwambia asili yahe wamwambu malayalaya raero wamdunga ye maudu ye mwana ujuko hima ya demru bana fatahu ye juko jamabe zoka zirendondo na wemzaje usango none sokana zohanwa hasibabu masulaha yokabando banu wakanti uzefi la kulli hali kamemu nyudu atate nyido mrilinda ore rongwe banu rijoma la honi mjema bebo hama urongwa nai zilaka zambwa mrukada mrumze wa haho mrukada ya mrumjuma haho ani nyi wadzate nyide majoka leo mkeneto maya yoka nyide mjori rekebesha mwono juiza mjimtukufu wa bangwa karture jazedeba shamono kana holiho kudume katsu iha kuhunche ha iha wala wajuha ngarobomu kuke ya amani katsi ha kweli yani mrugu siketiho yitsi ya hatu kabanaba huwa tete yao owambwena rede owambwena ride wende mzaze ne mbaba ala kulli hali aboje yabo ngarjukuwe kana nsije salamu zuki wangu mtukufu amedimadi ebonge yondo maana kao tifanya muhimu nrongo suisha inu wakawadzatatu na mreje dingoni njaba mtsidai haki za hanyu shaka leo mzaze guheyo salamu alimaswab leo mzaze guheyo ya rongowe makaulu ya udhalilisha sha na wehu ni kwa solisho na ngabo wazazi hamada wa wahe ya waonesokana
ribe haba hanuka ruza uze mfizatu watina tabatabu watate wawaza leo wahea bala watate washirwe shambani wahea kwa jakauni kanru dura dereposio kana wade shawahaba lambo kana si ribe hamuda ngasi yabo ngaruza uze mfizatu no watate wala wahea wamba makaulu yala benga mimi izo na Johansa lokana watatu kaijamba msihamu adai ndongo jokala ngo mzononga zendo nai shana mkeradhi babano etomaya ya mwana ulindo haruma mwendo ngulindwe mzazi amu baba ya mrongozi shikale wazazi ngamundo bala hanrongozo kana leo mni kwa soliso mdema huze mbahiru mridi mreje ikomwezi uhisa ichoka sababu kaya mwendemo unese mirongozi hamanda ila tamdola lo pareni na udeya na ulapiza mwezi wa tsumu akule hali hapo mwanolo mjini jobala mvinyo hende nguino mwezi wa tsumu ngonziani ngulalo dobe chikwenda mbio kana bomwana zoka sirendwa nabo yacho mbani mzazi hawe mbaba usikitifu abatanga ufumru nge yode mada na kazanibira kawazaza hatu narkeradhi babanu hende ngomjo ufanya umsomo hatu umsomo si wana rirenga urirumie rirensi wana taratibu namna ila ochardoru milwa ni wanru ba kwa tsanza woyi ngwanzola mrinende hankili yahe wakati rulonu wonu yoka kajani kanru msomo kajajibi ya wanru heni manadamu lobo nzebanu ya onu wazaje wasonzi yani wakamba makaulu amanda yala kajajibiwa yoka yoti makaulu ya mstahikini nyide marilela nyide mwa wanru walohunu aba walo wanru nyide mwa tozemba fio mwa wangalia ngari mshukuru yaoni nyezi muju mhansini na mo hata hale hazi hanyu yoke hazi njema kamunga benze sha na rifanya tena wazaza hatu babano mwana yo jorongoze mzaze risidunri hana makaulu amanda ala kitengweni usuyensi banyu wona yokana emrienda mahala hale shekana mdo ujala ndona eshefu mjini hanyu mrupa shononde na bale shefu mjini hamruola wala sifami yamru shebale mana mbrashome zawiri de sheo shoka ndo mji wa hatu denguo yokamimru mjini fulani ebongeleo mera raisi yokaleo mzaze ulido unika malezi wendengo hobala ude raisi aude waziri aude mera yabo hudiwaza kwa wende wakaunambia sharafu shashefu wa mji yabo leo kagodone raisi adeziwa umde wawe yabo kujikojona mbio kana je wenge yonde mana kanzani viro pande huo Yesu mwana jalo pande huo zaza tumwelewe babanu unumwezi kao ngaladhimo ritapilie ritsaeza njema neze njema hizo ngazisao kanga mwanao kana deja ntujua ngasi na tsumu ya 18 hunu abonyika nganyina 10 fukare yabo nganyina 13 jours ya tsumu jo hisa sisi ngasi na 12 jours ya tsumu jo hisa ngena ritapilie ritsaeza njema ritsairi fanya ibada ritamo makaulu mai babanu Mwenyezi Mungu wetu mjomba hatu Mwenyezi Mungu wetu mbaba hatu ndakana chojadeye yala pizabo mtsana yambeba la garde tsumu ulindo maharibare ndi afungua ya ubu yale mbahiru yambeba la bahe tsumu kiri etsumu nui ibali ya shurtu zinji sidoka mbratsile mbahiru shebala nrogo zinji yokamregister ya tsideye ya tsilapize ya tsifenjao isongeze tsumu menya wenge Mwenyezi Mungu jujala ka za tsumu zanyu Mwenyezi Mungu azisami kamga benze kwa ilo kwa salahanyu na Mwenyezi Mungu bengwa ngabo zidwa za kaula wabalakao wenye wakaudeziziwa kwa jajibiwa Mwenyezi Mungu ajalewa sami chawazaza hatu mtike wanru waudoro horwa hanrungo malazi na mjuhe haki ya nrongo ikawa nadamu kwa juzi won hamada abwana wakahulwaya yide mzate mzamwana iladhimu msionziani mshemeze he mwana amba hatu ndahanga miziwa havurizwe simani yo haki eni mndugu ujumremani koti shailo kana defi na nyimbe hombaba hanu ngabo wahenda wabatu va bien abo atate mrugo nukana izono kwekao katsu lingana wandu hamandanyi salam watukufu ho wakati bolo mshashi nambiro mbabi haruma reshelezane babi swa komori usomezi mtukufu ikao ndorulonu wonu unumezi watsumu ikao mwezi unumezi wa baraka unumezi kao heni mrulo samina watwana usonu Mwenyezi Mungu utomkosa uluharumu ibada uamini Mungu mndio basi nadi heni rongo mria zitsao usonu Mwenyezi Mungu yanzo mnika na abonga mona ko mwezi unumezi kao ngarjuko diri fanye mwahar jeri uparise eske ngamjokana monu wahi mwezi huo eske ngamjokana mo mwahani si uomba Mwenyezi Mungu najale ritimiza tsumu inu rikena mwata mahani ema kaulu yayo
ngabandu wenji wayamba haraka sinao no Mwenyezi Mungu amba sindizo mgazire ndao kwa sisi nao hata ngabora funga yetu inu salamu mtuku mwana mtukufu momo ngabora funga yetu inu sinao ngaruona kwa ndu wao ngabo afoma ndoni ngabo afosu kwa lelo unu ngabo ajofa maudu hata bali ngabo ajofa maudu garsole idi zopia Mwenyezi Mungu rufano ngabo ko garjoka na more zitimisi ibenge garuona kana ngasarma ya dunia inu ndukano chojombe Faransa baya huko mori ukangarjokana heni banu mkomori aliyo ngonzo arumie liberte haku mkomoro banu aliyo ngonzo arumie wo uzungu haku na mimi kama leo kana bale kalima la he ya liberte inu demokrasi dinu likahuja haukaya waju wakazedi ni zinu ngabo dini surtout de dini ya Kiislamu hana limiti ya ngozinji mwanamsha Islamu weka juvaya bahari bucho jovahama mwanamsha jao yokana ya totoa zenyile hauya towele kovu hauya fanya zuanzao cha mwanamsha mkomo ani mwanamsha Islamu wongu ujibayo uso baada hapo na mihono unda zenkomo za mindu ani yakaye msitiri fuhula rijariniki wa liberte no kanga sama demokrasi gerumi wao wandu wenji kwa irumi yao hata yedege sankadao upande wa hedini ukana wao waono kana mrisilamu kale warja wanu mesilamu wanu zila limitika wahanizo ngarumi yao le kalima la liberte ngarumi yao demokrasi ani gejo tsongeza wende hata zila limitiza hao wazunguwe hala kalima la demokrasi na ila namna he liberte wajunro kana heni manadamu yafanyezo anzao kariziwa nao watukufu mwezi kauribaki mwezi wa tsume ngomiraru riwone gasi mwanziani hunu garona nrungwa nao maji jao wanungwa vurao msijao iyabo nizo tobienri zote nungura paruzi wona leo hatensia hatu ngabo wandu wazikisha ukana ama sababi wenje kwa tufunga mwapoma elebo mtsana wa hila wavurao msi masababi wenje ungafanya zo ono maswila izo ngarambi wao no walo surplus walo yo ngabo izo siru nao banu mansuko mambiani si wono mwana mshejao kweti mwade eti mjufumo ye gamjoka ye mrundasi gamjoka mrundasi salam safa safa alhamdulillah gamjoka na yeti mwade eti mjufumo mihu mwona hani wono jao patamsi guvuro na maji nguno njacho jwa nende ukahindri dele kalma na mambiani banu kangabo ila demokrasi ilo argumentsir gabo liberte ikao ngejumkini chance ngelebala yani ike sababu ndena fungwa yabosho rijeruba kiaindi dasila naswaha yuka vanu wako mori zenungo zinu karifanya bezo ndrabo mdukano jambe vanu mwana tonshinda bahi rafanya rado simizisa umala honi hatu armansi amada inu rewenesa retengusa inu rambao demokrasire inu rambao ka liberte mrado onese mwana kabanga bo mwiso garumia ukaidi winji ukatukawo bamvi honru wao honru ka wala wakomori hojamwe zensi zunu wono honru ka wala warmazenti zahatu wasuli hunu wajua kama nadamu rikasina wenji garwazi hao gwafao ngwaonao kana wakama zababi ngwa duha yao izo pia ngwaonao kabati dalili risohiwa kama nadamu oyo hedaza kwa male ranzuru rumie system zenamna yo mwezi mzima yo kama nadamu ujojua leo utostahimili ustehi yo kana ngabo shetani ya kirohoni ngabo shetani ya kizungoni ngabo shetani kwengero hawe je yutsaha basi muaminu kaya ibakio de shetani ya kizungoni yani na zila fikira mbi ikaunga zihunikao yo kana nifanye jao na nedebanu mbona wanene roho baba ni yambari she jihadi shoshisa she jihadi shabaki de she jihadi shaheroho ishonda shinu kana leo kensibo mtsana ngono maele ngokondo na mrumshe yani ngoano yo kana utsirenge muna mishe wo utsile bahi rutspanja ani shode she jihadi shabaki kana shahero shika leo ngono kana ane she jihadi amde shampanga no shampanga shoshisa shangabo roho ya mwanadamu yaradhimu wewe wawe uangalie uanenisho wenge kabati mrujuko linda wafewa ani wala wahafa waje wajarambe kana mratile mbahinru ani wajawabe kana bala jao shasisi irilona mo nderjo jirongoza shakarana ulindo kanari hafa ya jandrongozo kana
panuzo kazirendwa kana mriale benrubo mtsana buzi kazirendwa kana mriamane na mru side jorjo rijo jirongoza wase ondokana baraka ono mriaya mwa mtume ngomiraru yakala mrawane nizo kana panu mtume ngomiraru zo geju anika johenda deja ruwa zabanu ka sisirlo hunu bakina 12 jours wala komoro bakina 13 jours izonga junsazo anangariwo nao ka ukajeni hudu haya huono ndu wenji wafao banu huono ndongo zinji kwa Mwenyezi Mungu nafizo mwanadamu ngufanya ukaidi hawandu kao iriju harmo hususu ya na mkonsina dini rijerkanu mwensi nurudono kana bana mtofanyezo na nzao ni vuro msimo mtsana ni nwe majibo mtsana ni fenjao mtsana ani hatomu isoido amba ngabo wanawashe walohunu wakabila ya kihatu wareseve wandu masihu bari ngabando wakudwa kana tsumu ndabo mtsana no umenyo mwezi ya mwezi umenye kujastehi na mimi ngani mbionuka haina mri akosa arumo mwezi hunu haujabari yokanga mlomba hindu ngamfanyo zina bahimru ya kosa mwezi amanda basi mesha hetso kaine mnenwa ta ya jalao kaja pero shida kana mesha mema ndio mwezi wa Qur'ani walazimu rustei ondoka na baraka wingenga monokana leo hoka ngarirongo wao banu mrajabele suije ya politisia fulani na jau amwaminu kane jona barongo ikaonge jirao nai haruma mwezi amanda yo muhimu ritsange baunu mwezi mtukufu ikaongo juribiria wenzao ribaki na tsume 12 kwa ribaki na 13 zo vitfenga junza umaudu wenge watukufu mna madao kwa dani mbire akadwara aru ni behewanana swaha mwa bandhi ya wanduko ndunga banu kanga mjiwao kana wakatuisa arjufungwa ba bandhi ya wandu adungo nantishi ati wono dobi haudea ti wono cha mdatiparo ni wona tifanya direct banu hanipara head direct nefanya kamina ruma khusus wandu wao jo unipara waneleza haina rongo kosa la birabanu haina rongo nsipia ndatsidwe ni pare na bakababanu wewe wanjia waone direct na mriandea kwa jamba mimi nifanya we direct lo banu sur place ni wonao lo mwezerezo yaboti wono hale rawe jaona ndatsidwe ni para bene andea tukabala nsuona ukambala mnugu ni paro yantia ufitina kai banguni heye ya jakensa doteha ya unokare balanga mdeo mndu izo mze seye kamjaporo no nanizo mze seye kamjaporo abo mndu kufanya rende mrina keradhi ba minsibanu njendwangana na wandu minsibanu ba mndu fulana fanya director uvumbua mndu fulana odea minsibanu njendo shedana na wandu ngamibanu hafikira za hangu njeneleze fikira za hangu nenzangu basi minsibanu hamba bangano waihamba ngamibanu hensi ya hatu eni mri atsange harme epeplu ya hatu rekandu alo Faransa rekandu alo Komori ilirunde faida ya mirongozi minji ikaunge jombi shihabanu ya wana Komori kangwe tsangao shode shirimisa obana chatsuka abantu kebano rwangana mabangano udezana balawla baja no utsidohoridio wenge watukufa Komori narke hashiri dendensi ya hatu simesilamu handani forido jirongo zambabi lirke wanadamu rangu na hosheleokana bani haina msajajanzo tilwa ani ngwanzo tilwa na wala wandu ikaongo kontro na limama zalino ngamona ukana kabati mzima harumao ya parojabanu ya mbazin katsuhenda ya unesene mna joshida zondesi yotsimbi yo haki ya hao washemeze wambe sijao wambe na ribadili shatena wakatindu uo kenacho kiritena rikubali yokauje uheye ulapize udeye dhamana wakamili na abo kutsujo wanambia solution ujuko badili ambaka batipare gwedeyo hambe namna ujoja na pare ambaka batsimwenje gwedeyo hambe namna ujoja na mwenje izo ikamkane tartibu yora nzoma ndweni desemjo kamuru aminifu wakarogozi njizi mkinishi handwa zidungu irundo marunda chema na izo nsipia malapizo olavuruhula oladea oladhaniemo yanyahula olamba jau olamba amyava hamjo fenjao njiundu kana kabatsi ani ilambana ya hanyo kama imbanga mrongo wao wandu wenji kwa tawao ukeza baki ukamra jebanu yafanya director ya de mama zali juazifanya hao ya de mavamana ya mbecha wasema sina maana ude ya ulapiza kazi jabadili wenge yaba hangar jufanya yabo nafikiri kana ola shabab yasoma ulona fikira zo kama mrujo soma kaka kana fikira zo baliansi mrujo soma kaka kana rumbisha ensi shawala shababi ulona sherumbisha ensi kujitaka bula daone mwanyanyuho uona ukanga mjole wanafikira
mlona nyanzo na fikira na mahaba hensi mwajitengu sana romada wanu mwandisoronesa mahaba ya hanyu nensi mwandisoronesa za fikira za hanyu ili maudu baketwa maya wanuwe lawa shanga mazababisa wanu wasoma wafikirao yensi mata warumu msajaja wahuanru wanu ikawa warumu jana waja mpakada bahangu warumu wankoda ndaru maudu ngwambao levensime heni mrujo kara iso hao tobie kao kabatimra parozisha baba hanu tobie kao manadamu wanukezo tobie johansulisha baba hanu atomu iso wajawa donjo wajazo mzindoni wenje miji enu joja huna mjuse shonode na fenjao ramada wao wenge shababi ulone hamu ya hensi ya jwanza maudu la haru matabu ya soma wakati ujao ujitangu sana ramada wanu madise fikira njema haurirongoza hauronesa ula msomo hanyu laanla besenga bjoke tomaya ya maudu kama gavenze watu fakomori kamta usamahane namna na njia banu ikaya itokati njia banu tirongo akaulu lilo zero salamu mama Naisa wenge ekatito akaulu banu kalijamjibiani un wakati watsumu kamta usamaha wakanga mdufa taratibu nsidwanga laze ze komentero kanga mjokani mriangala komenteri hade ziwa nugutu hema jifiri mrabeze andi sode ya bange tsidorilio kasi okarlezane na manama ulo kontrol hangu mimi bangu ngabo ngami harumanzia ambi nenese fikira ni pare habari na maji ujuse masiwa watino kaunra la pizza watino chova adabu nenese nzia ya udunga rishinde ribua wakanga mjokana mkabanu wakagurupu zinji wakabanu ngabo mabeja wasakomori mwono kwa warema handani dala wambao ngwa kontrol na lima mazali izo mkabanu mziwono ngono wajaba hayinu ngwambao kawo wandu badala kawo wasutene waka mjole waje kabala we wandu banu wonartobe umana ala we koni umana ala wa amaha me umana ala wa hul yabonga wandu walwe yabo waka kontrol na lima mazali kabo malidori walwe yabonga madhamana ka waka kontrol za baratu kawajuha wakatula wadungu wandu wao wandu hunduze faida zenongo unafiki tumwambia nokai mwana mkomori na dojue mwanzani mradungano naye mwana mkomori na dojua wandu mradungano nao hapa hayinu yokaheni mrugu tuangalia siparu mwambia ni juzi yokaya kabajaka mlozi kao kangu guhubwe kasi yokawe hubi ya mru wefubajuha mru yetu hubi ya wefubajuha wai yetu ivura banjao ende hela ndo alio simwambia ni mfano banu wa zaza tsura je upande huo yoka mzaze munyuza wana ngabo wana wakavyelewa wa mahamisalu kumjaporo na zaze wa sanziani shawajua hemnafi wa hao mnahazi wa hao nade bana wa supare shazila ziroji na zila sidekini wenge mimi ngamonokana ridungana hanamna nyiraji na inde mana rulubanu rtsustehilana ridezanao rilapizanao mratsohelewe ngaranzuru wa sudida ngabo wana komori walobanu wajitole hao he komori shabure ngio hamanda bona renga ani narenga sutu la majamvua na vurizar mwele fumbu na nzoni nilauze majiala c'est impossible yabani sanjora mtujo palsa shingo ukana msajaja ngu hawinji mwenge amani khair inshallah nizi muna jelie rielewe swana komori randiso jitenga hafikira njema rikensi ha janibu zinji hautwali maudu ya he komori shar tikarmo balbala wa ujardo droit de réponse udezana ribosema dhamana wala kajafanya wala fanya wala izo zireje za ndingoni ukakartu avance gari jona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.